Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu CVL ruata Darkar somni political ta chung khan Mizorama COVID-19 shikai zasari somli panga mu chua ani Siaha Pradhan Mantri Vandan Yajana Scheme noyatanga thar chua aieng marchale mun phia hral chua turte nimin khan tlangzar ani ramchua COVID-19 shidanna dos vaibel cheza pakhatle maktaduai ni chuang pek ani to UN chuan mi puin hena sarkar na pek le ani lo chuan Myanmar chu ramhlo chamani do nani ati India chuan COVID-19 thidanna dos vaibel cheza chuang apeta a chaktaka thidanna pek ani theina tura thok tu doctor nurse le midangte All India Radio chuan zana chibai abuk chewa heti rual hian thrileng ala relo wangin ngai thatu te film khurchun zom zel turin kan ngen chewa thidanna hi ados ki malangei turin kan ngen chewa midang pola be tura som turin kan ngen chewani sakha hun puilo thleng tura hian mai tuamna wa midang hnailo kudle mai ti fai te longai poimo zelang cheu COVID-19 kai noi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani Darkar somni political ta chung khan COVID-19 shikai tharmi zasari somli panga mu chua ani shikai le kailo endik zongjong hi sangsari zathum som pariat an nia en za ta changa shikai mu chua hi za zela som point pakhat pariat ani shikai mu chua tharjinga jali somriat pali hi shikai ti lang chuak an nia lang chuak lo hi zani somruk pakhat an nia shikai to za thi kumsang ni som pakhat chiar puya mihring omza ta changa chutin sangkhat zela Mizo paruk ang ania Shileng hi zia tel tela ni tina shikai mu chwale endik zat atanga za zela shikai zat po atlan hiam chhozel ani chuti line Mizoram hi India marchak state pariat zinga shikai tamna ber state ania hedin hun hi azon in ni somruk pakhat achel to ani Lunglei District Development Coordination and Monitoring Committee chunimin khan an thukhoma DC office video conferencing room internet kaltlanga meeting ania Aizawl train Lok Sabha MP pusila roksangale Rajya Sabha MP puke vanal venaten an kai hruaya nikum November tha a disha meeting hunung bera thurel te bo zuidan an thlir hoba ka tun kum kalme ka sarkar lai pui scheme hrang lunglei district chunga nodal department ten an kalbui dan te soi ho ani Hengan soi ho na hian masona le harsana sutkian tan turte soi ho ania Lok Sabha MP pusila rosang chuan sarkar lai pui ruang man rang thataka bo zui thin ani chulo momati thua soya thoktu te inpek na lom thu asoi heng malak na rang kalpui chun zom zel tura ruang man na ang taka felle dik taka kalpui ani theinan theitop chua turin official te asoma nimina disa virtual meeting a hian lunglei DC pu kulunu thang eba ka sarkar department how to then khatte antel bok ani Nemin Khan Kolsi pa INPR conference hola tuirial assembly biala by election nei tura polling station tina duty tur nodal health officer le covid nodal officer temo phurna sang in riat ania he huna hen election officer assembly constituency huam chunga nodal health officer palile polling station tina duty tur covid nodal officer somni pasari te antelani senior medical officer Dr. RK Lalthamuanale Pulal nun fela nodal officer for COVID-19 SOP 10 Shileng laka him in thanna kalpui ani theina na zom tur poimo rang te zirtirna hunan manga he huna hian polling booth tina da tur manrua thermal scanner disinfection solution and sprayer hand sanitizer gloves te sem ngal ani Siaha Pradhan Mantri Vandan Yajana Scheme nuaya tanga tharchua Ayeng phut marcha phut le mun phia chu zor chua theiturin district borsab le chairman Vandan mission nibok puke 7R chuan nimin khan atlang zara MP Vandan mission supervisor P G Galili soidanin Vandan mission first phase nuaya thingtlang khosom ni pangale self help group som sari panga aoma kunha thoktu sangkha zanga no meka ayeng le marcha te hi chemical le tha tel wa thar chua ngei ani ti tespal tlang vek ani borsa pu ke 7 chuan Vandan mission chu ramngo hausang na hai chuana mission ania zor suma chang thei thlai ba ka ramngo a tual tro thlai le nim na zor suma chang thei te zon chua a chin puna lok zo ka zor tura song bola
a hral na zona kutna thok tu sumlak lu ti puna leirem ra tira an khosak choi kan hi he vandan mission thil tumani ati ai eng phule marcha phut pekte kar le lama chuan dor tina pek chhuwa tum ani Mizoram sinot malak na in longtlai chan mari pastor bial chuan an bial chungra tlanten hena mutbu le bu fai an peya thilpe kan hlan te hi longtlai chan maria chung ko som ni pathum longtlai college venga chung ko pangale khomoya chung ko ni ania hengra tlanten hena hian blanket le pherba ka bu fai an hlanani bial tu pastor ren la lungmo na chuan thilpek an hlan ta chu Mizoram sinotin pastor bial tina ral tlan omzata zira poisa pek cheng noi khatsing ni manga an lei ani thwa soyani mara autonomous district council sarkarin advertisement call lawa na engamazat an la nia soin MSO headquarters chuan lung oilo nan lan tir zuya nimin MADC office staff kaltur dan ni ni na po inrem na mu mal alom thailo kan correspondent thudon danin ningani khan MADC executive chuan an nalak mi pathum te bana order anti chuaka heti la hian ECM ko than ruai tu tele MTP headquarters ruai tu ta chuan inrem na kong dapin ma an lameka CEM pu enza khaile atho pui te po an bia ma se inrem na mu mal an la nei theiri lo ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangdunin azadi ka amrit mahotsaf quiz abu asai chu zanin Chanchinthar puan huna ti chhuale ani dona India ramzale na lam hoizo thin ania he zo na hi ron chang theu turin kan ngen chewa in chana te chu WhatsApp emo SMS inemo phone number pariat pani panga pariat pakhat pani pathum paruka thon thei ania email ID airdigest21@gmail.com po thon thei ani he quiz ron chang tu jinga achang dik masaber chu lo man le certificate pek ani anga lo man la tu chu atuk pathiani tlai Chanchinthara puan ani ang he inel na hi kum khat chung chu inrin nia pianga ti chhuwa ani don ani ramchunga COVID-19 ridan na dos vai bel cheza pakhat le makta duai ni chuang pek ani to Shridana pek dos vai bel se som sari pakhat chuang hi dos masalan nia vai bel se som thum chuang chu dos kimala anni to nei Indian Health Ministry chuan nimin chung khan nizan dar sari thlengin hridan na dos noi somruk pani singa sangriat chuang pek ani thua soya hridana pek meka hian amamo zual puiten hena pek na po uluk taka chhun zom tel reng ania hridana pek dan hi thunei tu sang tenan vil reng bok ani COVID-19 sikai enkol dam po za somkwa pariat point pakhat paruk ani toa kumin March tha atanga enkol dam tamber tum alani darkar somni polikalta chung khan sikai singkhat sanga chuang mu chwa ania hemi hun chung vek hian sikai singkhat sang ria chuang enkol dam ani bok darkar somni polikalta chung vek khan ram chunga mi jan hi somthum pakhat chu COVID-19 awangin an thia apum puya COVID-19 wanga thiza chu nuaili singa sangthum le somli pahni anni to ani Prime Minister Narendra Modi chuan ram chunga COVID-19 thridan na dos vai bel cheza pek thlin ani ta chu lom omati thua soya dos vai bel cheza chu a number mayaro puini lovin India chakna lan tir tu ani ati Prime Minister chuan he thil hi mitin tiza om tu ani pialama science thiamna in ngat science rin chole science thiamna manga khal chuani ati Narendra Modi chuan heti zat hi hridan na peto maila India chuan COVID-19 chu ado chhunzom zel don ani atia ku ni wang thla lo thleng chho zel tura po COVID in kai hruina dan te zom tha a mai tuam thadle midang hnai lo te chhunzom zel angai ani ati United Nations chuan kumin February thla sipaiten mipui sarkar an chu sak chuan ral thuama in beina rama Myanmar ram chu hruailu toa mipui hne na sarkar na pek le ani lo chuan Myanmar churam hlo cham ani don ani ati Myanmar ramtana UN Special Envoy Christine Schraner Virginia Richuan UN News Conference asoidanin tuna chuan sipai mipui le namchi hrang te inkara boina chu azual kai hle to ani ati Virginia Richuan sipai te hian nunna sanghaja somriat chuang anla to ni atia sipai te chuan mipui te beina thang an valzau sot le a khuan hala buruan ti chia a Myanmar khoma tan ina tang an ngai sa
mei chiat mi pat na konga tharum tho ba ka chen na in tong pong halte an ching to ani ati UN palai sergeant barjan ri chuan sipai te chuan chin state danga te bei puan thak mek thua soya ka chin le san state a po an line bei chun zom reng thua soi bok ani Chanchinthar puan ti top mai Chanchinthar pui darkar somni political ta chung khan Mizorama COVID-19 rikai za sari somli panga mu chua ani siha pradhan mantri vandhan yajana scheme noya tanga thar chua ai eng marchale mun phia hral chua turte nimin khan tlang zar ani ramchunga COVID-19 thida na dos vai bel cheza pakhat le makta duai ni chuang pek ani to event chuan mi pui hne na sarkar na pek le ani lo chuan Myanmar chu ram hlo chamani don ani ati chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani